I pozdrav youtuberi, u ovom klipu pokazat ću vam igricu koja se zove Cat Mario. I znači ona je veoma specifična igrica kao parodija Super Mario. I njen cilj je da se poigrava s vašim živcima. Vi ćete sada vidjeti kako ja igram. I samo kliknete Enter. 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 I krećem. Znači kao što vidite... Ej jebote! Mnogo voli da zajebava to. Idemo da... Znači imate beskonačno život. Muzika mu užasno nervira. Gotovo si! Idemo sad bez. Begaj! Dobro. I imate beskonačno života što je... Gledaj! Ja baš nisam neki tip koji se mnogo nervira za igrice, to je dobro. Gledaj. Dobro. Igrica je mnogo teška. Samo da se setim gdje sve ima pa zamke pa mogu da ih pređem. Samo da siđe dole. Ajde. Dobro. I kad idete u plavu zastavicu tu možete da se sačuvate ovako i ako me nešto ubije ovdje mogu da se vratim na to mjesto. Za ovdje već znam za ovu foru, a dole nema šanse da sam sišao. Onda ovako nije. Ja moram da skočim ovdje. Ovdje mi nije jasno kako odabranje. Koja je fora? Gledaj svinju. Opa. A evo šta se desi ako siđete, na primjer, idete ovako i padate tu. To se mi 1000 puta dešava. Ajde. Igrao sam mnogo dugačka. I ne da provalim. Dobro, ali sad. Sad nijeste šta radi, a? Neće. Ne mogu da ga pređem. Kao što vidite da se vraćam. Ako to već niste vidjeli. Novi 4. stepenik, moram da stane malo. Ej, nosi se. Jak se će me ovo jablok ubije. Godi ga opet. Kako iritirajuća igrica. Cat Mario. Gle, hoćeš cimiti palija, gledaj se. Kako se počinje da me sad izbjegava. Sve da mu ubije se. Sve sam zaboravio.
Čekaj, sad ne znam kako ovo da pređem. Što mi nisi pomogao, be? Tako je, sine! I šta sad ja da ne? Uđi u kućicu. Dobro. Aha. Siđi. Hajde. A be jebote šta se radi, bro? Ovo mi se balo. Dobro, sad znam što treba. Ovo mi je možda drugi put igrao igricu. Treći, četvrti. Znači, mora se zajuri mnogo. Ne. Koliko će ovaj klip traje dok ja pređem. Šta? Ja nisam vidio. Samo što da podesim. Tako, sam je valjda još četiri. Ajde, Mario. Ne! Fuck, odavde ne mislim. Jebem ti ovo zamko, šta je? Ajde, desi. Dobro, idemo tu. Sad četvrti stepenik, to je ovaj sljedeći. Eto kao. Prvo ovog zajebavam. Sigurno. Tako. I šta ja sad treba? Uđi u kućicu. A be ne kapiram. Možda ima neka komanda. Ima pauza. Ne. Ako se sećam, ima seća staza dole. Znači ljudi, ovo neka bude prva epizoda, dok ja ne provalim kako da pređem ovo, ja ću da vidim ovaj klip. Znači vidimo se u sljedećem klipu.